Ban kentiu ika kam jungokai perthai omtang harpo Riboy district Henry aka jalahi berkawai. Nakaliang ka dorbar snong joka snong mauro ka bahap apo nompo town committee. Menta ka singi ka lapli pai bano ya ka mauro recreation park kom viewpoint ya ka balapli do ba metba lengdo. Menteri ka kam jungokai perthai lane tourism jong ka jala. Ya ka ne ka pak ka badon haulu mausun tu mauro lasa kiru ya ka jingdon lang de kilaingut ki MLA ka district ki bakuntup yo ba Meryl Bonds MLA ka nongpo Uba Sostenes Sotun MLA ke Jirang baruba Jason Sokmi Maulong MLA ke Umsning Constituency. Nalor kini kiru pokman laidon langru da kakong RM Kurba Deputy Commissioner ke District orang Basnong ke Mauro uba Orester Sengkli uba Regional Karkamni Sekretari ke Nompo Town Committee kakong Rona Khamdej ke MDC jong ke Nompo nalor kiwi-kiwi kiru pokman barki officer Nompo Katanat Tourism. Nakaliang uba Orester Sengkli kum orang Basnong ulapun pau baya ke Mauro Recreation Park kom viewpoint latei lembaga skim sorkar ka belatip kum ka NREGS barkum juru ulap haria hakani ka program ya ka khana halor ulum mausuntu ki badon ya ka khana pateng ya ka ba anteng kai junom lengba une ulum bakarpang lengba ka Mauro Recreation Park kom viewpoint ne ulum de ulum snong bala don hapring bun kini ki lum ki badon hakani ka jeka long lum ba itanat ba haba ki merat kimreng kila man poi na kleng saudong hang ne kumon stu lokot Kidon arteli ki mau ki ba sak nam haka khana pating jong giru mandai. Weu neu mau speng udon syafang ni. Neu mau don ka wei ka khamat ka pe syafang ni ha ka pangila ban i sai kedar na ki penthak ba ki bodon nene ki penthor ba ki bodon sya lain ni. Ki giru mandai ki ju pe lengbau neu mau haba ka ka tuj nau neu mau ki kumba neu mau don jauh mat te hakaba kata kapor ki nong rep jong kadong jungi ki thain jungi sene ki pik bang bau neu mau ki io to tau mau bau tuj paklade kapor liur hakaba ki briu ki lala patre bang kata ban thungkba kalade kapor liur te nolor kataru neu mau don satrai jong neu mau don kesenrang pat ki krem ki kro ha ka ba ki mrat ki breng ti ritien pat ka don ru ko ka krem ka sa nam unta adi ka bagi ong ka prang khla ke kene ko don ha trai jong du mau pat habang i pai pat chapang semi don wi mau ngi khot mau sun tu ti ni mau sun tu ulong mau ubala tap baro sin rieng da sin tiu ki skut ki ba lai phujai lai phur kom pat hakli jong ni mau ka don ka wi ki chaka ha ka ba usai mi barabor ukubah deha idon kiriu kendu kela persang ban put yau neu kubah bat pendu pendam ya ketu jaka Andre hadin kumba sistem asnem umi om kadu kata Andre hadin spor kadai kapor liur biam kadai ka ayum thung ba umi barabor ne sumpai kubah Habakren kum kinom ikmat jong ka tem Riboy district ki laingut ki MLA ki la ai ka jingero ka bakrau siki borsnong ki balala ban simkhia par kum juru ban sim ka senjam ban pen internet une ulum ban perkelaru kum kalat jongok kai perthei lengba ka skim sorkar ka balatip kum ka NREGS hakaba ki lakularu ban simkhia ban penyo ikilat kilenti naka benta ban kentiu ya kane ka caka ba kum juru ya ka kam jongok kai perthei hapok kane ka than bat ka district hi berkawai Habakren pat kum ukongsan uba medba lengdo kum menteri ka sorkar jela ulai kublai kerpang ikinong ilam snong ki dikot ka nongpo town committee lembar ki pai ba nong snong joka mauro ki bala syemi ka jingkit kli ban penukam hok ya ka skim sorkar ban pelongru ya ka kum ka jingmentoi ka bakrau omtangi ki khun samla hakabai de ba kayok kam yo jam rewat hakaliang berkentiu ya ka kam jongok kai perthei hapok kane ka district ba ka jelahi berakawai kai ka ba penkongu ya ngabangan kongu ban wan seni Hagani district along Bangalore yaka sense of ownership dan yaka sense of responsibilities na kalian jompi kador wasno tagalong kawai ka badong kamera ba kriem ba nang san polok we jan eba na klep ai kublem ne ma pe au so emo so kumen me mi don ka tang ne si long tai bajan tam si klet mo dengan ini yang ni ba kani kami sim na kalian jompi kum kador basno Gashim ya gajin ya gasin jam
bantuan dur ya kata kamat main mariang kabardon kabau belai nunggu nung thau bu kali boy habang ipek keleng sodong baru ki jaga apa ka time di boy tapi orang ka rap karian pi orang ka history pi orang ka no komentar karong ke area ka balakelku tung sini ka batung na thai pun balong baik mo ha ubau don ba bun long asin sistem long don kita ka ba bun long siwi jaga ba long nama ka khiat ka kecap batu ki meru kita ia semua benda ka history bala batai na kalian jong ba basically balong ramba sino yang kita ki mau ki bayam kejau hap kata kau mau patat tak kini kilong kita ki jinya tu khana jong ki poa ba ki juk ki boman tua ke ki baca bat hawang ni pesang ban pe ulong suwa man suwa ujongi ulong bastat bersam hang ha ba ki jing batai jong kilong ki pemayan ha do kata ngamtir ki kena jungi kat notis untuk ya kini ki jing persang ban sutu ya kita ki history dan ki jing itu kena jong ki long suwa di man suwa ki jungi baru bawa nak kena jonga ngaju persang balai but kini ki tourist viewpoint hambun nak lian joki lain nak ketan ke jing itu nak kidon na kajong ka story kajing itu khana siapa kita ka hangi biong kadon kata kamau siliang kamon bat siliang kadiang sesep ngi bat sesep mingi kibe itu khana siapa lagi jong kita kajing itu khana joki bakani kalau kawai ke sinjam kepada kalian juga senang joki kau mesim bantau ya kena kerja kum kawai ni kerja kiban atrak lari kiban kering ya kidong wan cungok kai patai mudai tang lapo senong jopi mudai natang lapo district jopi mudai wan nasapal dari kibreu kibawang kan dari kibali silong kitip bakane kalau kawai ni kerja lari ki viewpoint ki itna ha kinjin daras notonat oh ngali sora tanayu ngali silong layu ngani sigeta swa ngalai anong po ya ka bali jungok kai tro ino bali jungok kai tro ba na sokmen ba bila pendon kam ya ka skim jong ka MGNRGA kawai na kitus lani kawai na kita tiar ban pentrekam hagi bede bat kani kasno ko jompi kani ka skim kalau ko weni skim ko ba agi ti betul ko khrau ha kham tam ya ki paiba ki badon se ki jaka shari gundo jaki jaka sakno bat nasubanong ba nga sa tay si Pomeran ro lani skiwi ki jaka sa West Council District ngilayo sipon di timento na kalian jong kani skim po mo kamtip kat no kani tenat ngi skim bakat ni lailum lelang kan ni tina try kalau ke padon kampa nunggu tangi namanya pelut po banyawan soka yang ni jurong lum lalu menem step na soba kani kalong kawai kepada kamar kabangan kalian juga aku akan penpau ni baga jingwan juga tumulong ba Jason ba kiwi ki perlok MLA ba mineral bondu ba sotundu ngo kira suya ben be jangan kia pun ko mo be start lagi ni mo lajok ngiru yang menjual nawan kerpadi ministar kayak ke mengaku
bahi yang ni kalong ba kajingwan jumang ni mentala kuman ni bunai ngabat yang di department kaya ke bapen kamu yang kene ban ide ban pen involved lane ban play kalar kalanti ban don ki stakeholders lane kajini shim menta countam na ki community ki dorbasno ki NGO ki SSG lane ki beliau ki badai simat klaim ka involvement na kalian jukini nginum la ban pantulun sekemat ya ka tourism industry lada ka sorkar ka pakat badai tang maka ka balaban lelo iki gibro katang ila fil lupa nilai kuah ban keren dak wasai ni bakal dalong clear ba agenda na kalian juga kum tourism minister bagi sim ya garai bala kumno ngin pinen bolbe kamtam ya ki traishno ki barena ki traishno baka shong ha ki traishno ka ei ka kabu ka ba pinsim apa ki don kinikilan ngadawang opportunity comes once in life ka kabu kawan bang sisin lada bhimla ban bat ha ka tu ko po ba kawan ka kabu kilamis banga thai kalong ko bistom ba pinjobya kali boy area sini la se ki don ki jaka ki bam dai ibit banlong kun ki jaka tourist hendre ki don pun ki la kilinti ha ka ba pinaban create yaki pin thau yaki kun ki tourist spot lani kun ki tourist area lani kun ki tourist site ban banlong yaki kun ki jaka jengokai jong ki beliau ki bana cabang jong ka jala ke juni bat kunjuru na kalian jong ki tourist ki bade dapo ka jala ke do ki ba ploy ban wan sekmat ban snaya ki homestay ha ka ba ka sarkar kan ai life 4% na kata ka jinglut jumpi ya kata ka homestay ko pikwa ban sna Banga kuah bangannya tu ipi aniru banga sotulat namal ba liru syaitan tak ketien ngala ba si ki file hakini ki santali ki nai bonteli naki kena sama jungi ki educated unemployed ki balawan sekman ki bangsim kemilin pi ki bawan banyak kenduo bat ki bala beni ya kalimpi ya ka man video ki beginuan sekman nakabantaban sna ya kini ki homestay Let's say pin solongo akabele bat kini ka scheme ka ban kerpang na kini ka sarkar kajing bersai kalau hundian ba lada pila pelut ya kini ka jingsna jong pila ka bita ka homestay cubo kumba sipola laila ka sarkar kan ai ya pi kum incentives pila banong ya ka kum kinja subsidi negi kren ya ka kum kinja promotion scheme na ka banta kini ki homestay katakan ka ban kom Kebaan kalong ba kajing snaya kini ki skin kaya kani ka homestay kalong ba pinhap ya ka ban wanra shwa ya ka application jong fi saka department jong ka tourism knang bakin ai ya ki jing ai jimot ya fi kumno papinle na kabanta banyo ya kani ka scheme na kalian ka tourism department nila kam jengai na kami mariak nila kam ni kam long distance bah na kami mariak mo ndai pi sini pinagi jan bah nam don ulung kumne tai pa ndai pi wan stay kus beja pi mariak isu ai da ka simen lai da ka mau lai da ka ta ka bon ke jing tai ndai ngi sini lagi lem ki bro ki ban don ya kita ki bo blame lobo limba kami mariak tikini di long ki ba na kalian jong pi umpedor wasnong ngayu ba kadi kesinjam ke populasi kalong kebetulan kama